Gucha amuka nena ukethia na no thoche nyine tawa Steven Mwamaneke na tuisie mathangu ni kwichao Musiaisia wa Mutongo TV ni kwa chawa mukanesa na kwani tawalena mwende wa mutinda na mthingane wa umundi gwete ithangu ya The Standard na twasisia itha audio ni wa ithangu yi antukona visa wa Chief Justice Martha Koome na Mauvoo alama nenge twe wito ba maite kana CJ Koome fires warning shot na indi Mauvoo asuma Koome kana Martha Koome kana CJ ninguza ndigo nengelelia moko liku na methangu ni ya nyanya twa audio ni wa ithangu yini tukona research kana ukunikiliula unethiwe wekwa wa shocking findings teenage sex during COVID kana ukunikiliula unethiwe wekwa kumana na lockdown ile naiko ya tulinyo twa corona twa COVID-19 na indi Mauvoo asuko liku ninguza ndigo nengelelia mama ithangu ni ya katano ya thandatu na ya monza na indi audio ni wa ithangu yingi tukona Mauvoo makoneti Gideon Moi ayitia kana no kwenda ngwatanio na Raila kana maende mekindu kimweta ila ngwatanio ya NASA makomanyesiama nende Mauvoo asuko likuni ngundangu nengelelia mome ithanguni ya kana watu audio ni wa ithangu yingi ni tukona Mauvoo mekwasia kana new research exposes inequality na indi swi vya sala na ithangu ni ya miongweli na kendani ngundangu nengelelia mo oingi oitha audio ni wethangu yi ithangu ni ya miongweli athanthatu tukona Mauvoo makonetie anklet kana ila mbangilisi ya wa mahau ningundangu kuelezea sio kwa uliku kilasi maanisha na si ona ibinde ati na kilasi atumasiki wa maanisha tao na audio ni wa ithangu yi tukona Mauvoo makonetie governor wa county ya Migori Okoth bado kumana na uwani ola wethiwe akona na guo kana ethwa emwisililwa wa uo na indi Mauvoo asuko likuni ngundangu nengelelia mo methanguni ya katatu ya The Standard ni muvele na indi naona Mauvoo alama nengeto uitwa ndino ithanguni ya The Daily Nation amwena alama nengeto uitwa ndino ithanguni ya The Standard indi mwenda musaizi ni kwate ithangu ya The Daily Nation Mauvoo alama nengeto uitwa ni alarm of a rise in child kidnappings kana kwithwa ciana site kwenyera palapo tuikana kana ndino wa ibinda ikubi bitu nebethitwe ciana kibothukanio kana ciana mbingi ila cithiru cite kwenyera kana kona komalo kathi kinyozini okangi katembete kate kwenyera na indi wisethia kaikoneka ko polisi masene mende na kwatia maundu asu mamandeni chau kilaki utetia ngugo ko isu nionge wele na ingeto wito muno ndino thanguni ya The Daily Nation ngewesu ningo thangu ngionenga wenda kwambia mesisia yi thanguni ya monza kana page 7 ya The Daily Nation ndini wa left kana kwa kana kuona ngewela ile na yanatu nenga ya CJ Koome palapo tu kana pena kau katika wa judiciary na executive kana katika wa movia wa koti na katika wa mbunge nene kana national parliament ko kausu palapo tu kana chief registrar kana mwandiki munene Amadi nuna siwe kwa pia ndini wa komiti ya mbunge indi kwikiwa ukunikiliko Mauvoo asuni ngwethangi unenga methanguni o ya muonza ya The Daily Nation tuisonga nambe babe mundu umwe ukwitwa Richard Branson ngewai thanguni ya katatu bala unesie kuuluka athi bandu tupeta space kathani uluka kathi lobi Mombasa Eldoret kundu kipathukanio uno no lokile etha ayenda kuuluka muno athi space kana kundu kuya kungi tutakuona kunge wesu ningwethangi unenga ithanguni ya katatu na ngewengi ile inengeto wito ni ngewai lena ya natu nenga ya the death of Sharon Otieno indi kana ula kikuchake na kana kake kasiumwa miongwele na nyana kila kiokonanwa na governor wa Migori Okoth Obado ulotanga site kana no kwenda kivila cha usumbe unjivanini munene wa mwakani wangilile miongwele na ilenge wesu ithanguni ya thandatu na ningwethangi unengelelia twithi ithanguni ya thandatu ya The Standard tukwithia Mauvoo makonetie results kana matokeo makumana na lockdown ila tunethiwe twikiwe kana ila yeiko nyani na bwitina na yikonya muno ciana cia skulu ila ciethiwe cikwata mavu kana yitava na mbingi cioko cia yuve Mauvoo motaniria kumana na kila kitwa ywe mbungeni na twikwiwa ba team propose
team bungeni ni team proposed plan to support pregnant girls to complete studies kana nimeenda kumya muyo wa kana ciana ila inethiwe cia kumana na ila lockdown twekiwe sikusiende na kusoma ikasoma mpaka ikapita miaka 3 o muito na miaka 3 ainewa mwanyithio ciana sina miaka 3 aicoka ingi skulu aiende na masomo na indi Mauvoo asu koliku no media ithanguni ya 3 ya The Standard. Mwenda musese tuisoka ndini wathanguni ya The Daily Nation ni kuite namba kana page 7 ya The Daily Nation. Nebalo kuona concern is cases of child abduction on the upsurge ko ngewasia siana kutekwa nyara ni sithitwe sisa nesia enende muno nondu betu kana bekana kamwe ka miaka 14 kekwitwa Abraham Nihal kana ndie kana bangite kana ndete kinyozi kana nengi silingi 50 kathika kenzwe na kuma buka yaisa kuona kengi pe kangi ke kwitwa Franklin Gisheru kala kana kama nditwe kuma June 22nd kana kuma muwatha ndatu matuko miongole na ile kala ka disappear kana kala ka kolila kuone kana muthanyani wa mundi kaisa kuone ko na botu kana police ni siende na kwatia siko hii nikenda we setha ni cia mana cia na icio utakwa nyara sithe wasibiwa ba na sithe usite kwa nyara nao ni botu kana pe ciana miongo 3 inethiwe inaita na ende cia the wasi kwatekana ko police nende na kwatia isi kana ciana isi atekonyara sibiwa bana sitekonyara nao na ko asei na asei cia masiana ni malete kwetha memetho ni malete kwetha metho memengu no nikenda wesethia kana palako thini wesika thibana ni wesika na kana kaithi sukulu pakaithi soko ni kaithi kwenzwa ke save kana ende nikasubi kunikenda wesethia ndo asubia ciana situ siopotea undu tuteumanya twithi ithanguni ya nyanya ya The Standard nitukwithia Mauvoo ala menenge twe wito ithanguni kana ala menene twe ni CJ Wandhitu Mathakome na bantu kuona kana CJ Kome stamps a feet down fires warning shot at parliament kana ni withiwe ayumia utu wake na amanenga warning ya kana maike kuthi utena miao ila ithitwe kiwethiwe inena aitabia mbunge nene maike uthi utena miao na kwenda kubindua miao ni kana withie nitayamende ciangaliko yakwo withiwe ayamea kana ni mailite kuthukuma kana kumya utuo kuyatianiana kana matie mitalasala ila katiba inenganite kana ila yeletie kumana na mbunge nene na inde maikethwe maitua sila kana mayumu uti kana ku make decisions ila ikethwo asi masisia ngaliko yakwo kana siende cia muno sienge ya muno ngaliko yakwo na inde Mauvoo asu kolikuno media ithanguni ya nyanya ya The Standard na inde mwendo musesia o tonge wanesu lena ukutwelesia ni kana nebanethitwe kawo katowa executive na judiciary kana muvea wa utongo executive na muvea wa koti na yu kausu o wende na kuthela nibumelile kawo katowa lawmakers kana lama soba semeya anduma national parliament kana anduma mbunge na indi judiciary nondo ko mene waisi kana indi chief registrar ndalete kumela ndene wa committee ya mbunge kwiki wa audit ko wende Mauvoo asu amenda no makwata ndene wa ithanguni ya muonza ya The Daily Nation indi pengwani utapiti kana pe mundu no kwitwa Branson ula inyake wathukuma wia wa airplane attendant kana indi wathukuma ndene wa kampuni no cia kutwa ndeke ko watethesia andu ala motwa ndeke na mundu inyake akwiye January mwaka muthelu nundu wa COVID-19 kana nundu wa corona lakini asia ni lazima ekithie ndoto inyake ya kumona kiseveni ni yabikia kou no so bisi na moto tusieta spacecraft siaende kuthi kiseveni either wana company to Virgin Galactic ila ina lato wa silingi kana wa mbeza cia America kana dola 5.7 billion dollars nisio lato wa kampuni yake wala ndio usobisie na mwe kuto Virgin Galactic vessel ya kuthi space kana kuthi ku ya yolo kwa ila yambe na ende betu kana ila to kwenda kweka maundu neto andika to point tukaandika no kwenda kuthi kutakiwo no kwenda kuthi kuwa ngua na ende wiki atiki kalawa mina kweka ko betu kana wakana ne wiki etiki kuthi space kwa ila yambe
twithi ithanguni ya miongo ili na thanthatu ya the standard nitukwithia Mauvoo makonetie ila ni nina kutavia anklet kana kala kindu kewikia wabako mundu imwema na indi vai tukuona tueletwe muno kamaanisha tau nitwisi ando ingi kana be meet mbingi sitina wako yangi masia anga mundu usu ni mutwae anga tau na indi vai tunitwethwa twinengelelwa uvoko uliku kusu nyamo isu kana anklet isu sikia wa mao kana bangilisi ya mao na indi vai tukuona tukuniwe bisa wa moitu wina ukuwa miaka miongo kenda na indi we elesia kana ni wikite siake na Mauvoo ala tunengetwe bameonania kana numwe kati wandu alako mekia sindui na indi eleite kana sindui mekia ma wona nyoa kana wimutwae na wiloyo kana no wimuikiku kwa mose waku na indi wenu kuelesia ukula wina guo ona ukula wina moitu ona ndalilikene mwana wake wambe amushiye mwaka wiba na ona ndalilikene kutala miaka we akito lilikana undu ando matala atene bindate ne mayasia nililika nusi matala miaka na yuwa yandeke yuwa yangie yuwa ya tau yuwa hata nukwasi abe ubo wa ibinda yuyangie niwo lilikane mwaka ndese wa mwaka wiba lakini acha kuingisio kie sieka kinasi ya sindu lakini ndese ni mwaka wiba na indi musiesia wa Mutongo TV ukemdote isi mbangilisu sikia wa mao na sikia wanaka atwiwa kana waiwona nyowa kana wimuikiku balabe mose waku na indi wenda kuivman ya Mauvoo suko likundu kwati thangu ya kuya standard no sisi ya ithanguni ya miongweli na thanthatu na otwe ithanguni yu ya miongweli na monza miongweli ya thanthatu bobe Mauvoo asuma connect mbangilisu cia mao twithi ithanguni ya miongweli ya monza tukwithi ya Mauvoo makoneti a children's home ila yindwa matu kwa muli tunethi tuosha miko o Mauvoo twamekava ibinda ina bawitina na indi nitukona kana tuyelewa kana ni yithitwe kana children's home isu ni yithitwe iteria ciana mbingi na indi nitukona ndendo ana ubakusi kana mwene ula wa mibinguite umuli mwene ndendo ana ubagusi wote nitukona tukoniwe bisa wa mundu mokaba na carpenter etedia wiya wakwa ka carpenter nulawa ka kavati ibila desking na indi tutukona kele tukebe uke kwasia kanako kata namba kuthibau nikethi wake na ibinda yomo muno nundu wethia inyake okaga kati ya bamusie na idia ya yethi andesa kuoneka aicio kaingi ayumela nini na ibinda ya mwiso kesio kitotwika ka ourselves kana mutethe wa nyumba na keka labo ka thukuma na kamina skulu kesa koka koswa na koswa katwa wabau na kamina skulu inde kalika kwika we wa carpentry kana wa utuma ibela na kaende ne sana kwa UK na miaka miongweli na ilina iwake utunga Mauvoo nindi Mauvoo suko liku ne thanguni ya miongweli na monza na otwo ithanguni yu ya miongweli ya monza be Mauvoo angi manengetwe uito makikundiki kuyita bogingenje alame thitwe maita rice kana mayithinia enende makianyaga kianyaga meitwa kana na ni ciana cina ukuwa miaka mwema 16 gubika miongweli ti andu anene cia bika sasa kafyu niwe methitwe maithini andu na meitwa ni andu mautwa boda kana andu maukuangi na indi wali kabo uyithia ni mekata ni makuya na Mauvoo na indi polisi kana serikali ngalikwesu ni methiwe mayasia ni mosete itambia ya kimeo na imakwatite kikundi keu na ni matakwatite nusu yamo na indi makamathacha makamato akotini na indi Mauvoo suko liku nwikwatia mithanguni ya miongweli na monza ya the standard ko ule na watu ya mundu ikiana mwisuti kumanisha kana ni moi ikiana mwisisi ya kwa sindu isu yumbangilisu cia na maikiwa ni kumaanisha kana we muikiku kwa mose waku nsa ningwet nundu mama undu sikia we ningwetela nize wisa kwikiende tigo lakini sikia wanaka tia ume ati ngwetela ningi wisa kwiki tuisonga na mbemwe ndo musese ndine wethangu ya the Daily Nation page 6 kana thangu ni hatha tune bokwithia story no kana nge weno ya Obado na Sharon Otieno ai mumanyiwa wa mwaka wake ile asomia maundu ma utakitali kana maundu ma ndawa maundu ma uiti ndine wa University of Rongo kana Rongo University na aitwika kana ni wawa aina kana ka siu mwamiongo ele na nyanya
kala topic yapo kwa kisungu tuketa fita siwese thia keba kupe kusiawa na patwikana o iwenthini wa kitheka kita Kodera Forest kila ki Homa Bay na kuwa kwake ni kukona nitwe na ula ni governor wa Migori ula wita wa Koth Obado ula wita kana no kwitia kivela cha Usumbe unyuvanini munene wa mwaka wa ngilile miongwele na ile na betwike kana Directorate of Public Prosecutions kana ende ngaliko ya usikatani ni vinguye kwa nisuingie kwa kwete mbewa visa yana nthuku cia kuonania undu Sharon Otieno wo iwe na betwika kana biza isu niciona nicie atonetwe mala muonza thini wa ibu yake ku ngaliko ya usikatani ni wetie kana kwani yini yikwendea na yaende ntugusoma na pumbe pesa kwithia bayende ata wenda ngweno no mekwata thini wethangu ya thanthatu ya The Daily Nation tuithi na ndi Mauvoo su wendo anengenelwa ni mwema ithanguni ya The Standard no makwata ithanguni ya katatu tuithi ithanguni ya kana ya The Standard ntukwithia Mauvoo makonetie ula musikali owa aume umewa mo musikali na ndi Mauvoo ni tukwiwa kana ndanesyo ukwati kana na benzeke ina weta kana polisi ni nethi wesithi musiini kwo kana kwa inyake na methwa my raid musie kwo na ndi isu ni nzeke timbe kithie na ndi ndanesyo ukwatikana na ndi chumwa kimwe itinawa owa andu asu e mawithoni ndanamba kumila na ndi Mauvoo asu methanguni ya kana ya The Standard tuikilanilia ithanguni ya katano ya The Standard nichukwithia Mauvoo makonetie teenagers kana ciana situ ila si maskulune ukunikeli ula unekiwe ni silikali no kuonania kana ciana mbingi nikwithwa ile binda sina ikona ikobinge kana ila mya ikenda ya bingiwe kumana na munyo wa corona watangaswa wa kisa cha mbende itu ya Kenya nikwithwa kana ciana mbingi ebindani yu ya cieno kama cia enda state school nisinethiwe simanyana muno kimwe na indi ini liwoti yumililwe ni silikali na ni kuona nyakana ciana mbingi kila kinethiwe kichangia kwithwa simanyana kimwe ni utumi wa simu mbingi cia kwenda sina simu na ingi kutumia simu cia imo kwithwa si communicate na nyanya moni kana makomanie kula matesi na ndi Mauvoo ala tunengetwe bani tukwiwa kana mosete Mauvoo kivathukanyo kuma Kisumu Wajir Kilifi na ndi mundu wa Kilifi nunethiwe aiweta kana kingi muno kina changiye mo kana ciana mbingi kwithwa si koniana mundu asuma tailite ni kumana na kwikalamana ungi wa Kisumu akaweta kana kwa kukwikonia na maundu asu ni kwithwa me exposed kana kwithwa maitumia simu na indi ni kumanwa na kiuni we kwiwa kana asiene mailite kuwindwa memo stali ni wambe kwenishwa kana ku make sure kana ciana cio ni cienda yika maundu ala mailite na kosa evinda yingi kana ukethia most of their time methwa mitumia na ciana cio kumaelesia kila kikwetu asiani cia evinda yatene na kwa uyu chundu evinda yatene kwethwa ko ile itu amanyaka nitwisikana ku mitandao mingi ku simu ku computer ku kila kindu na ende ciana ni kwethwa yona sindu ndukuba na ende Mauvoo asu ko likumu ciana omethie ithanguni ya katano ya The Standard tusonge na mbene thangu ya The Daily Nation papenge wa ithanguni ya kane kwa Mount Kenya women throw hats in ring in tight race for governors positions kana aka ni mamuye yuni mekosa kivila kicha ugavana lili kana mwaka ni wangilile 11 no wakatatu ala masa kuyo kutuika governor twambie na vau kambani governor Charity Kaloki Wangilu wa Kitui Joyce Laboso wa Bomet lawa isioti wanetha yu na ke Ann Waiguru wa Kirinyaga suna mwaka alamasa kuiwe kutuika magavana na yu nipo tuika na kana pea kaingia maendeno melelia mataki vila kicha ugavana Ann Waiguru no kutetea kivila chake mwaka ni wangilile meongwale na ile cha ugavana wa Kirinyaga Susan Kihika no kwase no kwenda kivila cha ugavana Purity Ngirishi no kwenda kivila Faith Kawira Martha Karua wa NAK Kenya ula wasindana na Ann Waiguru ndeni wa kivila ni cha Kirinyaga ula wasi asindo aisi wenda na asindwa na athikotini nikenda wese theni wale na maundu asu lakini Ann Waiguru atuikana kana niwe governor wa Kirinyaga ko ni waisi kana nuko sio kengi nikenda wese theni wasa kivila kiki na Ann Waiguru Sabina Chege ni waisi kana nuko kwenda kivila cha ugavana ko
no tusiaisia mwakani wa ngilile miongwele na ile tuisi ondo bekwetha baile ona bao kambani mwandu wa vinya ndeti na waite kana no kuchenda Adelina Mauna akino wasiti no kuchenda ko akane mamuye kana evindane ye nemekwetha mayenda kivila cha government isikana MCA onata we nyinonga MCA kana tuambe kana stories tuambo mine magazeti nibwo ngo sunge atoma atuithi ithanguni ya nyanya ya The Standard ntukwithia Mauvoo makonetie mauwani methiwe mekika Naivasha mundu director mwema nikwithitwe mauwani mayongeleka kati wandu ala mendanite kana kati wandu ala mena relationship na ndi baishu kona Mauvoo ala tunengete tuwa kana woman found dead after hosting lover kana mundu mukane withiwe atiwe ni thayu wake itina wako kwithwa kana kuhost kana kuthocha mwendo wake bala wikala betwikana kana twi muthenya ni wa chumwa ni wonekie mawiyo ni mainywa imwe na mamina kunywa nubane thiwe methiwe maithi nyumba ena mwendo wake na mavika metho mathumuonesa na ndi uniungi niwe wethiwe atiwe ni thayu wake na pa yele tue kila chatumie ula mwendo su wake ndaithi wa lakini mundu mukani wethi watiwe ni thayu wake na ndi musesia wa Mutongo TV Mauvoo asuko likunwe kwati ya ithangu yaku ya The Standard kana ya The Daily Nation ni kana withwe uyimanyia Mauvoo ala twenda twonengelelia na angi maingi mwema nwenda wina Mauvoo angi ithangu ya The Daily Nation no na twemine nikenda nengenge weno ya kutuka MCA tigwe kwa rumini na ndi musesia wa Mutongo TV uni wote avikamu thyawo kunikiliwito wa mathangu kenda no kwenda kwikwati ya ithangu yaku kana no kwenda ukona kwisomea Mauvoo asutenda tunengelelia ko liku no wikwatie thangu yaku ya The Standard kana ya The Daily Nation ni kana ukethwa uyisomea Mauvoo asu ko liku nitwa bika muthia wa kilungu kitu cia kunikiliwa mathangu lakini mwema no kwithwa aiciokethia isina wandatika mbuthu ena mutai witu ameinene ya yulu wa kilio kana responsibilities ya mundu muka musieni na ketho no kwenda wine kulio kana be undu kwenda uchangia na utume utumani mukuve kwisila ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano na ndi tukwithwa twisongia makulio nimekwithwa maisongia makulio maku na nimekwithwa maikwatiania naku na ndokolo ni utwati ya ndi wa mitandao itu ya mikumukanilia ilani YouTube no tukwatia kwa Mutongo official Instagram no twethi ya Mutongo_TV Facebook no twethi ya Mutongo TV kwa uyu tiwanesa inu ni Mutongo TV mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunywa muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti meukonya uteti utanithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio sia Kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ
akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maunduni ma wasi wa mavisa ivindani ye ni mati yovano kuya Mombasa komana na ikundi ye nguma ya akamba Handcraft Limited ikundi ya akamba meyumiti na kukwati ya utanithia na wasi wa mavisa kauntini ya Mombasa na Ukambani. Itingi yunu masasemu sia Malindi kuma Malindi ngatema ngatinga na bundi ngatemewa ngaeteva ngokodhosia in pieces ndite sasho ndenjumla ndesa kimwe ni chao kila kimanenga avinya wa kuthukuma kila muthenya uya uwa mavisa zeubetie nanganenga nekika zeubewa kika kwa finishing gethi akita dali kuthosio ziki bado kona kiki inambo bika kwa langi ngine kiki the look kiki tayari kuthosio nao timotewa giraffe uya u withia wana mawito meva komana nake Angelina Muse wakeli wa matuko 13 na wakatatu wa matuko 14 chumwane kitu endete ndino wakilungu kimwanya akamba na wanake wo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Niwisi mwanda waiko ulawi mungi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita miongweli na ulikuwa mita 3. Mwanda huu ingi wina usi waiko ulawi silite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasia tene kwa kuivida vo ila si kauni. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kingpin wa Kamba achasia yu county sio ndesi ke manufacturing yuni uya muyona amanaye wakwata agenda ya ku manufacture ila naambiye na yungi mukuli hata byandwala make especially ala uthukumana kumo machama chake mame undu wa kuthi twambatie county yitu ni manufacturing na njase kila kingi kiumbi withia muyona undu wa kwithio nake musumbi ni witikilile Kitui niyo kutwika manufacturing county Kenya ila ingi yatia Kitui niyo kosa Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka Vilaniambia wengi Mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunywa muluo nondo Vilingi ni wavugwa Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya Mukamba ni Twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani Ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamo sieni munene wa Kenya ilo vikitambasie kwata ikilala wa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni Twavika inu ni Mutongoi TV. ni muviamu na mwanda musese nondo kwende no sese kilungu kicha amuka va Mutongoi TV ngwatano ya Mukamba
wina kwa Steven Mwema na yu ni avikelesa ya kuseuvya misitu kuwa mbona bakwa cha manane thana mutaalamu nikenda wesethia maundu ala me misitu matuthina cia ni makwata mausungi nondu withana uthi ukulia mutu wa kulia ba kalio kwata usungi omwane lakini wa kulia ba mutai ula twina ke no kwitha ayo usungi atwa tenthi ne ometondo itwe mekumukanilie @mutongo tvke director Mwema tutumite #weno isu ni Twitter kana #amuka nona atatuka katano pole tutumite #amuka muthenyani wa umuthi na indi ndini wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official tu live ndini wa Facebook na ndini wa YouTube wasema ndini wa mtandao wa Instagram ni Mutongo_TV na muthenyani wa umuthi mutokwitha ende tuisisia mamia kaata nikenda ende wisethia misitu ni ya ila karibu nikenda twa ile misitu karibu sana. Thank you. Asante. Weekend yenzio Weekend chonjo. Na mudaithie na mondo mende nesa. Twambizio na metanile ya layo. Wendo abikawa chumwa. Kethia musesi. Twathi kanisa. Musesi na ukethia chokoni cha umuthi. Isitwania Yesu. Ida we muyane twaile karibu muno ba Mutongo. Na ndi mundo musesi ni Mutongo TV ngwatanya mukapo endo tuvikia tuma ni mukubi kwisila ile itatu kenda ya muitano nina matuma ni maku bane ngothangi masesi ile itatu kenda ya muitano ni muvya munondo akwendea na tuma ni waku nini wona uyasakana kilungu kicha nikutethese muno kwa kamusini uchendete thawe ni akulya kwenda ukulia akisha kana ni wakulia thano kwenda onena na pastor kana mutai witu akisha kana ni wana na kikosela ile itatu kenda ya muitano ntikwetha tuisisi ya utumani waku mukubi thenya ni wamunde na tietwa nene na tietwa nene ilo wa undu matha kana inyamu siwelete kwika twase commitment na twase love commitment kama ni kweyunya ni ndeto nene weyunye pyo thayo waku ngoya ondu mundu wasia ngakwosa kuma mundu twike wa thayo kwi useo na kwi uthogu ndeto zio anu matenda anonye kamuvi ka Nigeria mundu ngo aise waya niki ukwendezio no uthogu ya reverend mutumia ngo ya reverend akombe anazie othogu ni kwose ibatwasi au nundu thayo ukwite sense yonde so commitment mundu muka ni wailete yumya musina wake akeyumya ciana nzi yake akiyumya pala pe mume patu ni general mundu muka pala pe mume pe mupenzi pe my darling pe my sweetheart na masita wala makuganite akokata bangire kwezosioka paitha kusioka ni once and for all lakini kudhiwa wendo kwa wanzi na wali kwe moyo mama onge na wiasia kwi wendo kwitha kwi moyo muno especially ndo esewa lakini muzeje witu alama enda wendo metha masia max ai masia max maja witha wasia max mathayo kindu chambe kugesa umela kaundo ndo molika ndo wekanije okay pedha veki one dent notangale ka accident alama tezanga nona mayasi especially second hand mayasi accident free yani ndiati no bantu so alama enda wendo ndia sendo kathi wendo ndiwe ni courage ya to itumila mundu tona kwithia bandi umesia kana mbothi no se break but pedha bali kite love KBT use kwithia ni mwasovu mathina onthe kwa mundu mukai wailete kwi commit number 2 ni wailete kwenda muome na bai kindu kinene ithio asweta kwenda ndeto cio nene muno pio ile wetetwa Corinthians wa Korintho wa mbele kiluja 13 iwetetwa maundu 15 wendo wailete wika ndweka 15 ala wendo wailete kwa ala wendo ukuaneti tachao ni kisongo ni diezi kikamba nesa ni interpret yata but kwa kisongo musia isia wakwa wendo summary ni patient we umeisia mwingi wendo ni kind ni muu ni kind wendo ndo yake we mundu ndio ya muome wakwa kewe uga ingime ke ukinge muno ayiwa na mundu akwena mundu ngeno lya kwa kewe ningi nona amana meka hata ai monje na wetu suggest
most times and wengi ma interpret yana and especially and wala mena kiliko ki confined na sidonini. For example, mundu te thae mbisi tayoni ona mundu umena mundu mukai tha desilio pepens no dai sai the wa we mwene mbisi weza kwithia ena biasala o need mundu ume mwikala ndi mukuna masabu so mundu zia tha desilio pepens na yuni kulia hii mundu ona mundu wake kana wala matwanete hagi mundu ngi no ile tore izalam yuba ube na thina nundu hug tinduk musiaisia wakwa hug tinduk ni utegemea sindu kadhaa hata na no hug kwikumbela mundu na mwitani kwikumbela kwa ndeto vyako kwikumbela ni kuthengesia pakubi imaanisha intimate but ningethi either itegemea weba. For example, wathi Uganda mundu mukano utula ciandu akevi kenda kuna ngona na wakendia muno no zina iko na neonea wathi Nigeria mundu mukano kumana kana mundu munini and especially mundu mukano kumana akona ngwa muongo tangevi wathi ona mbai mwesi ku western mwana ndakeria mundu munene kana mundu muka ndamuketha ciana kuoko wathi masaini mundu aililauga kuoko mutwe mundu la ukukui ngethi ni tegemea wiba so hug ukathi usongoni izu ni kindu common na wiba Kenya yuoka kwa Kenya ni utegemea so uyoba nondo kundu takula kwe town cities hug tikindu kinene maubisine especially andu ala metha Nairobi Mombasa Kisumu ni wata maubisine wathe yanga waka ngina village hug ni almost criminal mseje witu hug especially village wa munenge kithuyata no andu ala muthuku mai mwi no gakwa kukunyundu ai na nima soe kwa jamu kama baonenga na kithuyi jiba uwe kaifanya no malenga aya jindweza malenga kaifanya zezi wakwa etha wikala na hug nenga ndo hug nenga ne hug no etha you know we musie na kibiri cha kukala kumusi na ndo akitabia kana no kombelana then imaanisha wikala maisha matema ngo na yune neki na you maisha ala true na lot ona kwika open na kibinduni na iwe na ile tothiku ya kebeti cha teacher kwa mundu ale tothiku ya kebeti nini hagi ando ni cha ile tetha kisi muse wakwa no hagi ana you mutabi probably ni mumaluka aimo mukakoma na friends izu weza ona mundu kubithi maybe ndau maluka amoka kana ndau maluka amome peke maipe maisha wikala obitha ko mundu wonde wikala maisha fulani especially mama twani no ile tetha we transparent na in summary msiaisia wakwa kula twe and especially okamba na palawe na kulinga na palawe tha na undu mwatwani no ile to mana we chauni Paulo aisio na thiro mane kala tandu ma Rome ko etha ku hug ni suspicious ekanayo and generally tawe mu Kristo etha la kwa la tange no ile tekia mibaka hug uloto no hagwa tigwenda out nizwe nondo nikila mundu kana wakati nesia ithui nondo kila kithui nondo ni kindu sensitive ni party mwe sensitive muno ya mundu muka nundu imbandike bibiliani andike to kasia wetete osindo binge biblia hii kuhusu nondo Solomon ndandikia mwendo wake wathi wa Solomon wetete nondo undu ina bina na andu alangi nona society kuni thukite matukwa nundu ondu nondo cia umelanga no go mundu me wathengeangia nundu pau ne wekala bina Steve no si bina si bina muno si bina bandi ga si bina si bina no ndo tendo Ndome wambe azizia ndaimosi ya kele and especially
Ethande kiboyo. Ona David la wazizie thia no tia. Azizie ngina esa yithe lai. Akomie no mundu muka. No kwani ekiboyo no kupingika metha kolosio. Utie bebani. Pe ndona na mwi. Ye bebandona. Waliga bebani unda wa bebani. Kwanza ukitaka kuthata. Waziona? Mundu we kalai muthiniki. Ngai wa wigie mundu muka. You pass in. Yes, so wendo. Sorry. Wendo ndo yona. Wendo ndo kiburi. Tutambeto sio kabukwa wendo hii. Yes. We unane na yolo wa Solomon yini ya muka wake na chao na chao. Pe ndo umekuna love song. Yes. Na uitwe kana love is the greatest commandment. No say that we na. Ko ke say that you na mundo wa gospel, muni wa gospel, no why not love song no either no ni sawa ndo wendo ni womu thin Solomon nani. Love to your greatest commandment. Love on ndi katika 10 commandments. Ila hivyo ni kuhusu kukia ngai wako. Honor God. No Yesu aisio bangata. Yesu aisi na mutia muya umwe. Enda nai nyopa ene. Ti enda naige mapenzi wendo we levels kwani pe wendo A na wendo B pe wendo I think 5 times pe wendo wa mundu na mundu muka ula uteinya kana eve nthini ula uya wa mundu akatie inya nethe ndosana na mwendo wake batuge kindu kimwe uzio wendo number 1 wenda mundu utesi es mundu mutasia wa imwe mutem blood related na mwi ndumu nengezi ntende ya izaona kindu kike vina ndumu nengina etie masi ngina ezieto wo mwithia na mundu mundu umwe waile tokona wakona muthanga usini wewe na kama ni mtumia umwe sometimes back ambe uma polisi nondo na ya mewe no ayo manda kibanga awazi manda kibanga na ndio na tangoe ambia kibanga iki kike noy namukulia kibanga ambia netemanga mundu emine mundu wewe no mutui mundu akukata tumia sio abakuma basa na tumia mutui yusu saingi akuma kwa dio cia newie ngombe cia kwa ikuiwe nesa bla 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 na so sisi ngombe siote nondo kwa mateke advantage so sisi ngombe gina imwendi ze ngombe kana cho cia ngombe ndini eza ithia ni matumia ndo amuka na weza kwithia mtumia no ambisi otabwa lakini akakaya ndo mwana osmendo so pe wendo wa mundu mena mundu muka pe wendo wa musiai ndo musiai wenda mwana kana ula wa ndo ala musiani wenda kame pe wendo wa anasa we kanisa ula uza kwithia wita mwitua sana mwanasa ni mwendanite no mwike boyo no mumisi chathi no mwike chau no yes pe wendo su pe wendo wa ngai ula wendete ngai na ngai eweka na ben general wendo wa kwenda sindu mwana ibata kindu ki nyene nendete sindu mwendo weka mathukani so Solomon aine iye mabenzi wa mundume na mundu muka by the way yayo example ya Biblia ndo Yesu kaenda mwendo wake na yule mwini wa gospel ukina ka love song ni bana na issue pa ina issue but tika ngai niki no ka mwi nengina ka love song niki naona ni ndo mwendete una kwenda na nikusio na kwa kiu tuzu anything ke uzu ngai nuo mwendete no ini ama gospel at matema gospel yes maina secular but love songs na maikuma mundu mai insight yando maina love songs maina yando pena thina etha wathi ti wa ngai ni wa mundu lakini baina thina nondo ndekuma ndo ndo kwikana etha pa imbumangana no wathi wotanithia mwi andu thina baina thina aye ndu thina no ilete ina of course but is no standards ya mwi pe okawathi wine o mundu ukase kwithia no wewe ai ta mwe oyomwe okay yes wathi ndu thina no thutha ciango in fact wathi no thutha ciango ona ile tulikete ata no woni ona sabule muno David ndandika sabule na ala maandika imwe tambathi wazizia we Psalm of David a song
ni wathi yes nondo wathi we bina no likango nende nebyo yes tusio kwa wendo kwa so wendo ndo nine basiando amwe ndo disona wendo ti wa nye ndiendete nye wa wambete isi na ka mendete ki muno nye wa nye sainge nye lilikana aje wendo ndo nye ndo self ni my family musi wakwa enda ulong tondo yendete ti nye satani ni wewe dhana nye ndo na tu na isi nye yes so wendo ti self seeking wendo ndu ya wingi wotoku na wewe wena ndeto record of wrongs ndo akose wendo ndu ya records ndisi ni wisi pe muthena twaye mwe wakana matukwele saa ile sia kwacha 1992 yi na 2021 waambie ukangona ngundi ni laule na ine naona ndo ndongona records of wrong ti necessary ngaike kanu ya record bai mundu ngama mandiko masiago na nondo tweto twenda undu Yesu wendie kanisa mundu ailete ku ya record of wrongs ko mundu muka akana record of wrongs move forward kila kibina muno ando inge malilikana kasi anuwese no niyo na maniete dumbendete na matumi ande tozu muno na manie maito mwe aindia wendo miaka 72 years 72 na akolu asia oni omume tene akolu na yuna wako ye ajaje dia kwa bado no nilikene miaka 72 na mwiye no ngathi gwitu na zaidi ni kwenda gwitu iko wendo ndo that hamitoke it's not easily angered ujeje wito wendo ndo that hamitoke wewe na ndeto ana wa that Steve wendo ndo ile to that hamitoke ana wa that hata that lakini not that easily about take time nondo nazaingia na madhata amana manata koto no madhara mondozu no mbate isikana no godati na kuno dhati ni waile to take time oise mundu ekiu intentionally kana ndese na whether ni intentionally nena mwe kandi batako niki utebatako no ise mutwana waile taitha deliberate to nene kala inde munene ndo mwaile tekalani aweza kwithia mutwana ucio na thayo iko mutatu yake ndo kimwe kunena wanena iso cio ka ise wiko ndungi mwinena mwitu mpaka miaka 72 penzi bingi mono cia deal na kindu cha current kila kisio kitongelelwa zie mwene kunenanya zie ngi ni kuvoya zie ngi ni kwitwa mundu amuneli awambe ni pasta itai mundu angai pasta wenyu mweka yuzemba kwanza kwa ala meba kubeneni po yunena mundu angai pai mundu bakube kwe pasta wako well they are na thina then no involve counselors ma marriage my mela ndai kwasi yes yuko ekana mithato imituki kwangi mathata ao mana uko na osa ka stove ye chanza ani ndi matwani mayuko komau unge athata ako wa TV ako wa masilia na athatu kanda ndia mwendo ma I'm sorry na TV ni kwita I'm sorry na mwe ya chao mukajeje ya chao katuni that timiseo wendo ndu ya winge wa thoku na cio wendo ndo tani ya ma thoku ndo delight ya in evil pe ndo masia no aboto iki mweme unde ba yako akongwa ng'ombe aende to koba athawa ciake nda bia ndathawa you know saizi akonedwe kukazizia no this time ko no seo ukaza wethia wendo no siswa wendo no wa ugo wendo wekala ugo
Ethano wendete mundu waku. Rejoice in the truth. Tania ila ukweli. Pala beguo. My wife gwende akunda vyo kweli. Ti warabu kweli ukathata. Okay, wa iskati ti ngubi muno. Muse ndo the easiest lwale muno no nzima ndikwa kwe watumia asani meke masagia. No ni nje maonge. Ekite ma bling bling. Angobia ko netwe ba kachepeo. Ukambani kana? Ko ukambani. Kachepeo. Na machain. Muthuku muno bata u. Nda kunana good even though you matukwa twekatha niu. We pastor wake dio no oyune ketha cia mundu. Ndiketha na ciu. Unless when you item ngundi. Is this not fair? Niki why not fair? Ona kwitha ni protocol ya twisi ya corona. Aka. Nenga ne baau elbow. Ino itha na kathika namo. Iwe we konana ngundi ata. Ukote ukai. Ukai. Niki na mweke ga. Wambizi alternate oyu. Ona kote corona ukai wa yogo. Awe manega na yeye ukeza twi bamwe. Athogu muno. Kwani na secular in the ni. Yambizi in the secular world. Inijo kitumi tuta ame accept. Okay. Mande komasia do not be conformed to this pattern, to the pattern of the world. Kondo tinawe. Aye ni tina chao. Chao kungu tina. Ukamba tina. Mana weza amukiona sawa. Ni sawa. Ongea ni sawa. Mega na ibahau. Kethi omundu onandai. Ni kule bahati kuomonia kwanza wana vibaza. Aye kutonga tina yo ilaazio ka tina. Lakini yo. Ona no ni president ona witu ndaketha nyo. Na president witu ndaketha ai mai ko aketha ni yo ina respect. Ngino kai. Bwana jamaa usinethi na muzisia nundu ni mwese. Bahati 60. Lakini ne kai. Muthogu muno. Na ciana ndauzunda hamwe sikowe ondo ni mwene iko tanios ukweli watabuga manena nieka you that pala pe ugo pate webu puzi wendo no protect ya always biblia ite always protects ti unwethe wa bando ndusuka mweme na nongo twaite si wethe wando mainene ya mweme na mwanzia ona kwanya ni wa noise na mweme protect so wela nomba yako mundu akwetenga mwezi tonga kwako na wezo mana pa kila kende na unena nake kawe traffic kila kende wezo mana hata mitani kila kende mundu muthuku waku ndwe mama uthuku ndwe bitha uthuku ndwe bitha ti uthuku kwewa but committee waza witha ni muchambua it is wrong with our admin akaingi wewa mekalathe ona makachambua mizio mweme wa mwana ndewe ya muno koya kwa twa pe kule wa pastor yes whether mundu waku kana ola mutwanete kana mundu la mu date we ukethia you ne umanza no wale tabia mundu usiungi tasi no wale tabia munana kana mundu wake no kuthinza kana wale tokililia ndukanange musiwo yuzi da ni ikolia yomo muno ni ikolia yomo nondo tuli either friend yako no wale tomutabia mutabia ndo ananga musiwo ndo nananga no wale tomu cancel mutabie ndo wale to approach na no sepe mama taikia ethi ko discuss no yongea as you know ambe kwikati no ambe mulikile ina kaundoka nzie mwe musiaisia wakwa wethia munyanya no wese mwendo wake no endanza the first thing wale tomutabia kindu chambe poya nake pasa wapange kila kindu chonde tukaka boye mandiko masia pray always waya igile vinda uyu ethia mundu ithinza mambo boye pai kindu kitasonge wa boya koyu boye wewe kakana no mwete ukamwya hii wiki unaenda tuboya misito ila na wisdom na wa mwini yuma na ndenda no ni wezo ndo weka hii ndakwetu ila ni mukau ni wese undo weweka kana ndiko asia hii ndio na rafiki wa muka wake no kuthinza kone so mweta ni mweno oke tuboye ai ndo tabia muka aje tabia muome
nenda tubobe misi munyanya wewe itabia munyanya ujeje kwa wewe itabia munyanya ni muye okay yituboye tuboya misi witu misi itu wikyo alafu kumabu na katika mboya ni wo mwambisi somo na maandiko kana mugusi asindu rimwe taizu Steve pekee paike ndio itasongea mboya pai ona kongo no zurungia mboya nundu maandiko masya Isaka hapo ya moka kwebu nundu aingongo ngo ila inyibete wala ngai no misongea kwa mundu usu wesaithia mwendo wake no walioka okay yes na yeye twa kwa commitment na love we ni ukulia mundu muka ni utethesia mume kuiba ntheo ikuli unetio nwali tomtethesia ai nyene thoi ndu izo wa mundu mundu ndathoeka mundu engalama yulu muno no wonie ngai atuma anduma ina binya ta Mose a Joshua a Samson moke maisi arema utangia mundu na ema ngai akitauka newe ndutangia mundu nduthoa mundu mani ko masya twathoiwa ngalama yulu ola ni ngai omwene ntheo itha no gutuma ndu no nzie mwe akwasya musio no ne wa matuma ndu na yene yo covenant malika petro ndo twanenganwe yes ko kibeti no kitethesi kibeti ethe wa mweme unde no wenso wa ntheo na imwendanie aiye ndo kibeti te wendo si ndo sikita uketina mutethesie nundu wewe mutethesia museo yes okay ni sawa tuisonga na mbere mwondo musesi otumeto tumani waku mukupi kwisila ile itatu kenda imwe itano nitukwitha indi tuisisi otumani waku pe mundu nona keka message kwa ndosemba pe mundu nona ngoliti pe mwa ambia aseiti kuma ke ende kuadhimika na pastor pe mundu yana ngule nauliza pastor yes kijana anaweza hug msichana John from Naivasha yes usunde ukamba ruseti kuma Naivasha na ndo manakana no munenga go ahead John we kijana ndo twanite na msichana twaitwe ndi ku ya hug ni ndugu nundu ningethi but itegemea values yako we mukristo na we mutangie reserve hug ngine la mwene go ahead nundu hug ningethi ya intimacy ni abakubi wewe kasema ikahag na kevundisi uke hag kese kweza withia kaumisia ngwa aye ndo kwa hag peke yake hug kando ngilengi tindogo ningethi isu ningethi but ni tegemea wiba values yako ni sieba we mibaka yoyote ndio ina mibaka it's okay but kwa mondula wena values wena mibaka ya thayo weyesi nyendie ndaika ki nundu wake na nundu wa future ila muka wakwa nitwa thieneka au maybe akathata nduka hug but kuya ndo utiondo ona families with their mutumia ndagu etumake it is not a problem paithena yes ikutegemea we mwene na values yako but either we mutangie reserve hug kwa anasa ti kwa etu asa ai akire byo bande kitu no woni pai bande kitu sindu mu bundia webeba nondo ni sia ko nyendika hug mwitu asa ekana mwitu asa ajo ne etu asa na ku pastor izi yo culture to yani twese ya utangi utangi ogio ndauliti woyu ni andu ala mogia mwe moga kanisani mundu ananyusa bangi naye mogo ya deliverance alichobangi kanisani kana mai vya ngalama utangio no vya ngalama and by the way Steve na mwe chaisa witu mundu alikanga ine muno sindu imwe siandeni si umapyo kuza kwithia ndwina desire isi ndo muno wakati sisi pa ndo mekwasia yes munsia ise wende no tumani wako kwisela ile itatu ukenda imwe itano nekenda to sisi pabe mwamba ndike Kiswahili na Kisungu Masaya kanisome ndikwazia ni kati kwa leno sasa Mtongo TV mko poa sana mimi nilidate na mwanamume 5 years na hajawahi niambia kaa akona bibi na watoto wawili then this year akaniita kwa nyumba yake na akanipea ball
Sasa huyo bibi wake alikuwaga ashaenda kwao na sasa anataka kurudi na aweza fanya aje. Nisia kula na Kiswahili, kuna Kiswahili lakini naelewa tu. Naelewa, naelewa. Museisia witu. Ndizi ni musongia Kiswahili kana Kikamba tu. Tuko Kikamba, nondo tunena Kikamba na hivi na amana. Museisia wakwa olone ngeto ball. Kikamba to. Ball nondo wa ball. No. Madate for 5 years. Na mwanaume ndamu tabia kana na kipeti na siana. Yes. Na mwako amweta nomba kwake. Na amunenga mupila. Amunenga ball. Yes. Na yu mukaya ndiye kwa na endosi yoka. Na yunde siye kata. Museisia wakwa nengo kolia ambao mana kembithi. Ula ai muka kana girlfriend. Pa andikita muka kumanishan. Ni wesi. But either ni muka. Ndo na choice. Eka ko park. And leave. Na wena ball. Onetha na ball kadhaa. The fact remain kana mwana usino twanete. Mandiko masi aibukuni ya Yohana kilimu cha 3. Ni mustale wenda ikala different. Kila kisi yetu ebeba. Kila kisi yetu muhimu. Kwa uchonde cha siawa kitena nature ya ugo. Teacher ugo. Pa 1982 kendo takita ku detach nezino kesi. Kweka ate kunguthela serikali. Yes. Na yuba hao akaenda kwa mwa procedures we say there you know what's territory. Pe the nai. Yuba ko serikali ndinguthukeleke zu nondo ya milele. Nila ngai wonde ni na yake acha chake. Na asia kuma mundi. Muketha kindu kimwe. Museisia wakwa nondo already we na mubela. Kana we to. Kana we na mwana. We no gwite buya mwana otu. We manda maisha mako mbola. Oweziki onakitwa vitu kamibaka. Onetha mwana usunda utabia. No mani okweli. Biblia sia mwama na uwo mukathaua. Ko nundu no mani uwo we muthasie. Mutu ano akana kwikala naku nake miaka 5 kwa mistake. Nene muno. Ndo isaikala na mundu ona mwe yumo tese kwa ndo chambe. Izu ni la relationships ni zieta sia kolokolo na mekwa na mwe na otumanu. Otumanu ni kweka kendo oteisi kana ote atia values. Wako mana mundu me kendo chambe. Ni mwamba ao manana ukatumondo nomo. Wetawata nyene tawanganya. Na kwa mwetu asa wetawata nitawanganya. That's good. Umete ku kwa nyine base we ase. Isi no mbonga points we gete. Sibi ni kwati nga isi no zise. Ndo kwa nduga moyo. Ayenti na magima. Ni muhimu mno. Ayo. Muhimu. Uzeja wasibu ya manini. But no twende. No mwe kangyo. Mwe na potential opportunity. Ngono mama. Kwa mino mananake mwekala kikao chambe cha keli. No mutabi ya intention. Kana tukabitha ni. Eka isila kawa ne kwa mwe yi. Na kuona nona twendete tuni. Ayi tumwendete. Yesu aizi akatwisia. Na ini okole we so drop masiro ma mwetu asama ogedali ndi. Ada. You we in the process is we. Komu kweta na mwetu asa forever. Is we na mwetu asa we drop in. Aye, but my idea ba unenge na undi mwana na less mo ko maimwe. Ninge we so drop in what level? Mwami na itekelana. Wana mwami na itekelana. You mwetu asa mba kuyote. You know what we call intimate friend. No what the step wenge. Itawa ya courtship. Mwambi zo mu court. Wa ma courtship wenda engagement. Engagement ni kwe commit. Kwe kwa kunenga neki na ndwe kantheo. Mundu ya kantheo etha I engage mundu usu. Not yourself. Ila molaika wa yumeleile wa umele yourself amwiye ndokaeme kosa mukau. Mary. Lakini ndamu twaite. I engaged. Na ndakomete nake. Madigwa ndo mekosea muno yutozu wena ball. Yosef ndakoma mundu muko. Ginaye sawu sia na mundu officially. Ulinga na mila sia. Ndio mwite tha si practical kwa Kenya. Eko si ya machine, ilenge wambie no kino isi machine ili hata.
mundu ndotwana wailite thamwikio number 1 wailite thoboyete Joshua ndetikila pe ona jamaa weta Joshua ndetikila Joshua no wailite manakana siendo ine ordained wala ngai wezia majini zu wethia isawa na wetha wabitia na wathi kuya mbe wathi kwithia pa baingo no la wethi maketa ilinja u Steve akamravia haziku ya no mazia methe yote okay ona wethia bandu babwa nao undu benda mwambisi I train forever kuzi ndo pasta ita train ka kumaanisha mundu uzu etha ndatwania o kindu kimwe mundu ando kindu kimwe Steve and by the way akini chuni chicken main ni kindu important tijo main very important ni kindu important very important very ndo mbeari mutwani azendu inge mwikalanisia kana chao muzezi akwa saidi isu nonzeo ni important ni one of the very important ni very important actually ni very important but ndiye totuma o umana mundu mukaka na mundu ume tene ko madam mutu amuya ekata madam ni kuyati nundu ni wako see from the word go mwana usu wa mwana mwaile tomana ko na wethia yu mwendo twana enda iko na kendoka kwenyu na muyambisha process na muyeki a function chathi cha official kana mundu nundu wa use yoke official kwenyu wena mwana lakini ziba nini kutoa mando asio katika usembete muno na tia ndo ndemenda kwamba kwikutheana kwikata menda no matwana makesa kuna mando asio bado ezu ni mistake ando meka mutwano ti bandu ba mchezo na ti bandu bangu society yo ni sanisie na akainge mathata umuntu twenene akuzu mundu muka akainge mathata mambise kwasi au mene ngite au mene mpaka ungeana mbie mazito ndeme bakubia satani ni mundu ome uziona nino kaangira aketie ikosea no wekie wrong sinduila wrong umunde ukakwata na mundu ume mwelete ka sinduila right lakini cha right chambe niko manna no osu akomaba ekata kuone ba andomonao then mweke official platforms muithi wala be pasta then wenda kanisa enda kula kuyasia na kiathi na maima mana na mweke asiathi na mwitwani mutwano wa mela kumbe then lokazia umene athoku mutwano wewe maybe ona kunu we umwe uchangie yes sawa ekatamba sunge utomani ba Steve ni poa huwa kuleti ati Steve ni poa mume wa mtu kuenda nje ya ndoa na ukiuliza anakwambia ulimpata akiwa hivyo ni Grace nikiwa Machakos amedhi nili amedhi andaanza amedhi andaanza bicho ni makosa ni makosa inondo ni ti values cia thayo etha no kwenda etha ti mutange na no kwenda mundu mukongi kindu chambe ona mwe wa serikali wikia ita mundu muka waku lo twaite ekala nthi nake mwene ndongela kweti kingi nondo wa ABCD maybe ndo mbiania cia maybe ndo buya maybe this one na then ndongela kweti official lakini wathi ndo mwe uzuno ngendu na wendo ndo ngendu wendo ti proud mundu uzundendete mundu mukoso na buba imotwano serious kowe kata nime unidie kala ndi address ndu isu amaiboya mambo yo boya mundu mukoso ya apoya serious prayer na ndongela fasting bo no mande kwa mazi anda imo nimwe sienda abate kuboya na kutia kuboya na ipa emela ai bala be pastor wake that wa kanisa athi bala be asiai pasa bama tumani maingeto songe ametuke yes. Ni Angela asia we na miaka thandatu atwanite na mume ndai sothiko o mesie kana pepe kwata na miaka na ndai ko asiti ni Angela nyene na miaka thandatu na muse wakwa na ona ndai sa kumanye kwitu no mesie kana nekiata Angela mwezilite lelo wende uthekevete muno na ulelo no bika mweso mande kwa masia mundu akati ya inyanethe so asiai na lazima puba imotwano wonde mundu noti ya inyanethe kuya kulia o mesia kana ekata no address ya Angela nongi na wekala na museo usimwe kalendi on a serious note mun discuss that matter na wona ya andamand ambao mnenge break
usiti mundu serious ona ndese ya ndeseke ndo try ya thayo na thayo wa mundu ungi mundu serious no iba ngarama ya kindu chonde utaibia ngarama tija ilu no ona mundu atangi wa mauthu kumizia utangio awe bia ngarama amba slide ya auni mundu wonde wa ibia utangio ngarama no sobia petelo aizie na atie kibetina siana na kila kindu ngwatie Yesu kakwata Yesu amwe no oni petelo na athiata no guciokia Yesu na ungamia aeza kwazia mbambei ta Yesu lakini mutozi aitiendi no ibia ngarama utangi mutwano tena ngarama ti mutwano ni trial and error aneba loka ko so to nyuma ya Angela kwao discuss na mwana osu na wana ba emela ambao mnanga break sawa so chambe ambo boya na mino boya discuss nake anga ino koteke yes ni kule pastor mutwano ote kanisa ote kitu kanisani mutwano osu ni mubinge ni ki covenant we na covenant ni matwani maiki otwani okuya na maya twana mande yaka no masia mutwazi no zwe na covenant yokese ya mundu usundu muchia muka kosana kazi kosonge mutwana kanisani either ni alosi kana we mandi hata nondo mutwana ote wa arosi kanisani yes. mutwana mwatwani yokuya mundu athea mundu na anengwa na iye kala nake na masia kana ketho na muyatheana mutwana osu na covenant mutwana osu unless as any involved do na covenant uzuna andu meikala ni emwe pa covenant ye bagu nondo ti mutwano mutwano ni kweka public kendo public kumanisha kwekala na mundu muka kumanisha ukare thina no umele Samson no waendio kwa mundu muka aspendio bau andwai mutwano ya mundu muka na yezo kwa gate kwanza sia mundu muka ndizi mundu muka yezie kata ndo gate isia kuyua sia city ni mailito mwebethia kwa mutwano etha ti wa kimusi ti wa kanisani uzuti mutwano kwekalanya sawa nenda kusomea makule mebai yes. Nikenda mateni nikenda usungie sia hai Mutongo TV pastor nilidate na msichana alafu ananiambiaga niambie mamake tutaoana na ni mamake si wangu nitafanya aje mwetu nowe yake maana ibako ngwelewa pastor nilidate na msichana alafu ananiambiaga niambie mamake tutaoana inyamwanake inyamwetu yes. Tutaoana na si na ni mamake si wangu ni inyamwetu nitotwana lakini ti ndakarabinya kana tinya baithena no ile tota bya inyamwetu kwa katambo kwa saiko lingine yes. Pastor nilidate na msichana alafu ananiambiaga niambie mamake yes mama msichana sasa alidate msichana anamwambia msichana anamwambia aambie mama yake na ndikatabi nyakwa aiye kona azendo katabi azia lakini si mama yake na ni mamake si wangu nitafanya hata binyake yakuliwa etono mota banjata no ile isino tusonge katwa tu amekosa makuli onde pastor ni vibaya kufanya kumanyana kimwe na boy ambaye hamjawana isino kuliingi aya pastor nauliza bibi akianza kichungumu itakuwaje Solomon Mutongo ikuma mwea yes aya ni Angela nyene na usuna nolayo ewe so pepe wono kukulia ndola matatwane te madate te wono kukulia atonyo tabanje nyake litwata kana ne madate te pepe wono kwa ulasi nilidate mwanaume for 5 years na jao niambia kaa kona bibi asiti ati but huwa anamwambia aache ni move on na alikataa then akaniambia anatumana kwetu next month ula kutika na kana no anengi ball okay ya mwana su eka move on asia no lea no kutumana no kutumana kwa makuli asiko asonge kule wambe kimwana wa date mwetu no wale to with intention sabali onde itena theme kana itena goal objective ni sabali itaende te bandu objective ya mundu na mundu mukane kwisotwana na maisha ika family kwa mwana ke msichana nde wrong no wale to yukatabia inya no endo twana but benzi yati ya utabania chambe umela kwa mwetu umelie wache nitawangania na babe kindu noni ekiseo zio process ya mbe no kwetwa kana withina mundu yambe niwe wetwa uona friend nenga mundu kwa kutwana
kuja ikite na wakitaoza ukatumana kasi pe mbui yenyu inaye siko mbui ikite ndo wambo tumethe kana nya kwa no o itwa itwa ene uwe musiana awe tepe mweni ukite kota semba nu so semba mundu la wese na mwitu munene ni witha aisi age fulani yapika mwitu no kwisoma mba mundu ume nene kule kwa nengeka leakage wakulo thukuma ba witha na chao wasiata Steve nondo ne bawo ligete tio ile no mtuke mzee yitoka ba aye ndo kama kenga ba iko kendo okay Steve awe Steve lakini Steve yange kwa siata uweta ukwezi ai nasi ne thukuma mutongo TV weta ndoka bithe komata ambia kona taneke ndo muno makambeti zindu bingi mitwano kuonthe peila sindu citaweza kawaida and by the way mitwano ya kikamba ila hizi wamina ikantheo sindu ingi zikida kwatewe andu makita okeo mana ti lazima to asindu cionthe ni wasijwete wete bashe na nengilia na sia aye ti lazima kidu kila important mutwano wa kikamba ni mbuila ciantheo wamina kunenga na mbui ciantheo na tundo tunini mbesi yako ile atumia ni utegemea so area but isu ni ondeo mbu itatu kana itano kwa ngone ni ni itano konge ni itatu konge monza but isu ondeo sindu ingi sikita ategwe o itina whether sio sawa whether tena sio ni itina okay pairena ndo neyo important katika andeo na atumia la muimusia mwenzi aise ndoka pate mwitu kana kimwana kutwana kwetha kina kendo no pasa pia ama twike ya mathanzu ngitine automatic ndo fulani ndo ikela ngitizwe kwa matabia ndo nendo matabia ati mwitha mweke akita umosyoso pe mutumia omwe twaendie na ithia mwitu cia pandi the story nenge million emwe mwithi mukeke alusi mwingwe cia ndenda anything else na mwikao ke bamu tena million na mwana ke athata ende waitie million na amini miaka 20 atathi kwa mwitusu 20 years agitie so kweza hizo waipasa na azenda kakinako ciana mutumia akwa ameamane na betise lakini pekei esa ili letina undu wezio kwata hizo kwa lakini mayalo si wakukona omai ni makosa uwitha mutwano wai wa mana mundane wa Eden lakini cost yayo nini mundu ume kukomwa kukuwa wau ni wendo ekana ina siendo wendi wa siendo ciana isu cialeto musubi out throughout ona bate condition kila important ni ndo na wendo sawa nyene kwa mathanzu ndikathi kwa mwana keo ni wailete apia mnambe athi ayeyele se mwitu asipe mundu ukite ayeyele se nitawangania na ndo twa na mwitu wenyu twakomanie bana twendana kwa mwana ruhusu wazi twendana mbe wazi ndo bitha we mundume ndwe kala mundu muka ute mundume we yasiu make nyena mwenda na kwou ni ukite none kula umite mwambitikelia ni ngwete asia imakwa okay aya tsongea wonge kwou no waile tothi kwou ungi ndwaile toko ma mwitu kana mwanake mutatwanite mutwana waile tetha we mutheu very simple ni wasonge ni nai uko manake aya pato kwete message cionthe au wasi ai o ina ngolo kibetike na ngo ngeo kwenye kibeti chaite ngolo ekala ande nacho ogole ngolo ni chacho discuss yei kedu chambe na kila ndindelela abayo boya ika fasting kibeti chawa ke na ngolo yoba deve kibetike nena nacho ke aliole ona chai mali yole ka ekala ande acho ke nye tamundu mweme not siete this and this na ini boyete ngolo ni siake bla wana chai melathi bala be pastor mudoko mianga i pala mwenda ada mwenda kanisa enda ibala be asei nena hii ngolo ni siachao na no kota wa gumosi pastor Masani Masemba muno yes thanks sana kunisaidia Mungu awabariki Steven na John yes asante Steve aya usune ulaikata ulokwasia ena ball na mambo mambo thembosu aya boy akona 13-14 years anafaa kudate isini cool huyo ni mtoto unaistali monyonyi hauna feelings na kama ziko ni ujana tu mundu wa uzuni teenager dating ya ile taitha na mundu
kindu chambe ona serikali tono mutambwa serikali tambwa mundu 18 years ko when ID my quick practice you say as long as practice makes perfect the make perfect mundu ano do perfectness Adam muombe iwe kibeti hata kisi by practice pastor so mundu ono waenda ile to date etele amachue pastor ndo amasa hai mwema nauliza pastor mimi napenda girlfriend yangu na ni lazima nimuoe na harusi kweli na sahi sina uwezo sawa unge Steven nyene na mose akoma na mundu oka kundavya nikata ne Eunice asema kulele akoma na mundu oka kundavya na olongi na ngolile pastor kana ni na girlfriend yakwa ni lazima tutwane na harusi na ntina uwezo ngikulia muthia morning Mutongo TV na wo watwania kanisa ni na after some time mutumia achambia umalanza watwana wa mukulia ayovua vo vile kuikwata pastor mesiende sose ozi makula sia tatu songe ikulia yake ile yambe na ikwateneza ikulia yambe mutumia etha wako mamuna oka utabya ekatu so titu chenika ndo kwateneza ningwanda ninaendelea girlfriend yako ana ntina uwezo lazima nitwane na harusi akomanza ne ukaunda bya nononge twatwani na harusi kanisa ni after some time ambe thinza na mutabya indumba ndwe na uwezo watwana na harusi no ile twatwana na harusi ndengalama ona wachu ngwe kweke wa harusi othaithi wa thela pastor ula serious na wepata na shirika make na mapasta onde mepata na shirika mo wa mutabya no kwetia anza mayatumia bu na maigweto kwatania na urona mausangia mutwana wa harusi niwo wela isipyo na kwendeo wona ateka harusi indeo dizeka no tona ndo zio ina kina na bai mutwana wa harusi batendeo na ngina uthe ndena uwezo mpaka wa ndeo tweka dio nene na pastor waku nondo uzinta mundu wa kanisa wanaye na interest na harusi dio nene na pastor waku ni kwa shwaki no kuonenga direction no twana na harusi ela hizi ona wachu mwanto kwatana sia after service ona lazima mwiki ngauni na kwe ngauni sia ukombwa asikana sia unengo no etu asalama na mathoie no mwiki wabu amewa mande umukwarani okay kanisa nengo mukwarania tuthinambe number 2 oloko kwa na mundu na ndoka kutabya uzi mundu na kivudia cha highest order baibi ndo kiwo na kukomea wanaku na yoko niambie uzi ni mundu na kivudia kenena muno na no ile to komesha kwenda iwe guilt lazima a confess nengi wa confess ndo ekozi yoka ingi wako mande kwa basi ulo ka confess yakaekewa ndo kasioke ingi lakini mwasioka ni matharau kwa ekana tabia Yesu na kibeti etha no notice kana mundu me muno uzi mundu mukawa weta etha mweme uno kwekito muon ekalana nake na ndimwe next time ndokasioke laki ndokasioka ndabya kandi ndokasioka thinza ndokasioke lo inza na ndokauko ndabya na yu ale akutabya Yesu mananda kana wendanza mwen ekala nake nesa mutabya uthuku ula wibo na mandiko masia kana aile makata na no lalai kwa uzi mutwana wa ile tothela chaendea chaendea no mweke ya lambe but ndakaendea ikulio ya mwisho etha mwatwanie na mundu meono wesi ambisio inza no amukulia ayo ndaukona na yamuno uzini mutwano also we Biblia ni waile tothela ndo lalai but no ngina with an evidence kindu chambe boya mundu muka sindu ini tano na wene boya wana ba melauso nena na pastor wako no mwatwanie na harusi pastor no kumukani ni mwikala ndea muiboya pa emela enda ibala bya sei na ba emela na mambo pat nondo imandiko ni muvya muno pastor nona mesino ni kwisa kwa kapiye kate ni aile tabakika sia hizo ni mzee wetu ni thank you muno muzi wako wa ile ndio kala mikale meseo timi nai okwa very briefly no po ye mitwana ya ukamba muno na ile to meboya muno lakini ke kamba tize ni keboya na boya undu kuwe kila beba konanga nicho boya nacho asante sana ikaitwa boya mitwana ito Baba katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante asubuhi ya leo kwa siku umeifanya asante kwa mahali hapa mtandao huu wa Mutongo TV. Ninajua Bwana una mpango mizuri na ndoa zetu. Nina ukulia nundwa kila mutwano, kila musiola we kila bandu. Nina tuma beba waku wa thayo. Kwethewe na mitwano, kwethewe na wendo, kwethewe na thayo. Isietwani ya Yesu, palabe na thina, mwe inengane thayo. Nengane beba, ando amekale pamwe, etuasa amekale nesa, anasa amekale nesa, nginela metwana, na metwa wana alosi mdheu, isietwani ya Yesu. Pepa wa kwema kwewana pepa wa utula mitwano pepa wa kwananga mesie nina ukeme ya isietwani ya Yesu
pepa wa uthana kwikala nai nina wana ngai sietwa ni ya Yesu na ukulia Yehova utethesie mitwano itu tutethesie kwikala pamwe na kwitha na misimisio na ciana nzeo mitwano misio na misi ya ilite sietwa ni ya Yesu etwaboya. Amen. Amen. Thank you so much. Asante. Yumba Yesu abane ngwana ne kwitha effective pe mundu wita wa Erastus nenda ne muone na kibeti nikanda wese ni wambe ya kwithikisia serious ni wambe na akikututu message Erastus na Morgan na Joshua na Lois. Pokea upako Erastus mali huko ya kuoa na kuolewa alaki wamepawe. Feka mana kangitu pe mana nge ni zedi tatwitha na akitu Morgan. Yes. Nganda na akiatu ana mwa. Auzi pe mayu mama ukemea. Pe mambachala male yao twana. Steve Dizera we mwe. Mayu mwasi na makemea. Bamwe sitwana. Bamwe motwawa. Ngia nambie mundu mukaenda akwaso. Aye asui na kemea. Ni muvya muno ndo akuka. Thank you so much. Ye mwadhima muno asante ndo Mutongo TV na Tongo yonde na everyone. Wana director wito. Wata nako. Amen. God bless you. Thank you. Asante. Na hindi mwenda musese ni kilungu cha mukava Mutongo TV ngwatani ya mukamba wena kwa Steven Mwema ni na pastor waitane tu hapo ya mesi na tu kwa lesiondo tu nyakwika na mesi ya kuwese thea ni ya ila ni muvya na nda yanondo akwenda na usese kilungu ki tuikomana saa mwonza ngekwetea Vilingi wa Mauvoo na ni tu akomana ochumwa chuke ngene kana wese thea ne tu ilia mesi kwa oyu tionasa.